Ni sambulu vina kana turanga kina marama na dorobo na ngone leo ni dua bata tikuma ya na bungi vina kendindai ya na programu ni nonda itala noa kana kau tukani weekend na programu ka batu kai na ilololo. To manda na mamadalta na programu go kana ilololo como ya na bosa ndo mata na ngasi ni rando tuibika o ndo tukini sona vale e varota ki mendo maroro ki ne bunga na kaka na rauni tu me maroro me bebu ke na ngone ni longa me kana ubi watalanga kina na tikau tiboli kina sotale na ya ni bigi kauso au sangani da butara wa na bongin dindai yang bongin kuwa au wa ni binaka ni rawa me ke to vale le dani bikemni se mbulongo dikemni ani na buku ni programu na lolo na bongin kuwa ka da kaloda na mado saoti ni a tawi mati na londo bulangi andondo me a londo bulangi na mado saoti yang da babu ni binaka ni sebu ni programu na lolo yang gara bisa tinggo en tolo ningo ni sala na Grantham Road non rai tikuti kon dona ngol nelewa le ni londo mate bitoka ni rewai da babu ni binaka ni sati ko roboti kende ni kuwa wele no rika na tauke ni Rika's Creation babu ni binaka ni sati ko roboti kende ni kuwa mado saoti asin ti ro na bugu ni tawi mate ikero sawa ambulo tikani ke be kem ni kersar na semo ti umana bugu ni kuwa ni takini na be tuku sokero na bulongo de kemni ni kina ena rome na baka unge tsiko ena bugu ni tabi ngara bene be singa ke go tiko bale senga no mudaka na son na baka sam kero no seni kuwa ena rone baka buru baka sam bi ko na bugu ni tale ndinga isule bi ko na kalo ke na bugu ni tiko kino banga takol ngane tale ndia e rone no mu lelele no mu kau ke na bulo tordake mo banga taka ena bugu ni baka ndor business no da bulanga ni kuwa Eleonorica mena bang madal te ko manda weekend na bungu binani ko isa mbula vinaka na dango Eleonorica au amba kitolo sanga bulu au ngone au daptu mai na yanu wakturang matuku na koro makandro au basu hi nukulonga lo mai viti na bole Elno na kurubuni da bunia bulikina ni abaro tekina mena primary me ado na secondary primary school my John Wesley nangone ase Rewanga primary school manindia sarani Silver Methodist school Dudley intermediate manindia sarani Dudley high school ngai me bauti talungu buli torda ki John Wesley college na no mo buli mai na primary school me ado na secondary school total na tambani buli na bulikina bul tordake wa ni buli university ni deva wa ni tori preliminary nga kena foundation in arts ro be na mbaki ro na mbaki ado sana kya no muni buli ado mo buna sa ado kini kana no muni buli lenga baka kamanda na lenga ba lavo na kani na duru ba mani wangara dakakina madada bunya ke kunya ngono ni asi chicken corona bagno muni ala kuma bion dona na dakaka laksar mi samo me oni bibu kenani garavi ngone laku batena keskesa na buku ni bitar tar mai samo ni bitar no tang mandar bitar tar ado me bikem nia ni bitar tar me badaba bunno muni achiko boli BCC alaksor manangir mai samo ke wangara mai donongon ila ke kave mai dakaka samo mani donesar nan guchuko boli mai samo BCC samani samani soliana dango gai nakanga itoring mi ke veli chiko num passport samani osele nungu visa meu nungu passport meu lakini samo kena buni tingi ko takaba meno buli tordake lironga na baki sala ko mai na bitar tar me samo mongon ni dakaka ni obelu tagrau na kena bimbi ni buli kena bimbi ni bitar tar sala mo bi kata bona buni ko anting ta ken mo bi to na buli mo sango level na la ko samo aka na buli lebe rabuli era sini vai bola ke ngai na vuna usanting takena me usani daklakina sama na
na buku ngani nunggu ndendre ni vingar na ndendre wakai lavo mo bibu kimi kina vertu nunggu matu bubali. Na kata ba no sala ko ngole Samoa. Sala ti wono kata ba lembo so ta ba ngono kata bulu kina mi Samoa. Na mbole levo ngaon saiko na nunggu ni vangara daka maura ni bibu kristal mai beno ko matu bubali. Bita na tin ngono chikina mi Samoa. Ono kina bitu na mbaki. Ono kina bitu na mbaki. Kata ba na le ka bi Samoa no ni. Tekubu na babysitting o chila ndi sare ni nani kesa keronga ni vit tayo butaka na Veronica shop ko sa chungo kivka kemnire da na Facebook na dana chukuna Veronica kero tayo butaki nugumboso Ni Samoa. Si titi chunga ngolong ko mi Samoa. Kata ba na bu no ni kena no mo ni salis talme kini nando no. Lo mani ono kina bitu na mbaki. Na vuna levo ngano kusalistal mai viti ni sa tekubu tavu matimbimbi chiko na tukango kwa sa tekubu tavu matimbimbi au sama ni imbite ke nunggu daka mo mai bingara vitu vi nunggu tutu ratu osiarongi da mode. Ni po madal taman na toya bu ni Ricas Creation ke na toya utaki. Ni po madal taman sa toya bu dabo. Na nunggu listal mi viti o sa kota vata mai vatiki au na yaya ke deo dakavtu mai Samoa au mani tiku boli viti sa sangana daka o sa mani dakavtu dona singa na keskesa mera tu kina na ibur ni lavo Kimbalo ni may benga metebo ng business salva te kina no muni benga rabi be na no muni nando tong mandana nanda vengo legalek kay na makikira uwi nando nang onelek talmengo mena kuri katomani tugan kina vital noa membolet na program na lololo pote ke Eleanor Rica na buku ni kambani na Ricas Creation kota ya butaka pinabaglev. Sabab ni binatay boleh bukan Indonesia mati umay ng bungan din tayo na bukan ni vital no ni program ko na lolol na program ni nonday talano raw me kitu bulong di ke bonito gani na bungan din tayo ni binatay boleh bukan program ni talano na bukan ni program ko na lolol ni raw me ndolabo ele no na vale me raw ni me daka kina vital no bungan din tayo kaya nando ten kina na vital no kitu na takawa kitu na kuta sarangan na vital no kina bipon no so rambula kina wira kanan no merna me biba kong kiti kenta na lubu ni porong karamungoka man na tika wa bunon business me bakana taro isawot na ding usawoti taro ngela no taro taraba yel no era ngai kila pa ta bunon ni bono na te bunon ni business me ado bonira la ko tu me mermai kuna katau na era Atiku bunga ni birna nunggu matu bali ra atiku boli na matira rini dola rengai wakot listal maybe ona itamba au mani create kina na page na Ricas Creation vena Facebook kina Instagram kor sangara atiku reda mai kina na itamba kina dakala nilinga vena mona liva kebo ko batarong atiku na matengali design wada matakole no Era mo na lako na Facebook page na Ricas Creation, 7 na Instagram. Sa tiko kina bi tambay so ni daka buti ko lenoa. Yan ang online din dai. Nandoy no ni mga taka. O ni ndoy tak nga si ndo na buno ni ko tumikin na Inaka nanong ko design ay vakataw na bika binakata si na kaira binakata may na leoni banwa. Kina bertaking go. Kaya ni iko binakata na design ni bulmakao may umbitan tan matir ona bitaki ona sanga may umbitakin bitikin ndo ng puma. Dende da man to sa tawo tiko na buni no mo sa apa dito baking business tingo. Dende da bo sa takati. Inaka na dende levo nga sa tawo sa ko na nindaw levo na nito oda
ngi lakwatu nan rakida levun ni redang ni vono lelinga vono kes chicken go ye konga Sana para ni mendana sara bele no ena bungi no na tak ni berea ele no sapi tan na tamata ta ko ni ba ta kachino no role rua kito matabito kaniwat ketchingango riwai ni sarong da na sati u me ba ta kira na nonda ele no era seno tuni ta ele nondo ngavira nonda le ni matabito kani da ba uni na sa wa bule ta tiko na ta tungai vale no ni tu tiko ngole ngame ko me mengara bona tukana na ngono botea sa tiku buta kino no bisnisi sa tiku me ba ngara baro kino no vale ira no ni tokani ngara baro kino na tabin ta bolotu sa tiku buta ngame ba ta kina tamat endo tingala dingo le galen koka endo sana sarama sarana da endo ngara bole no menendo talma do dingo le galek me baro ta kina vida da so endo ngara bole no eno no na keskes ningai se talma Bina boleh buna siya mati kumay ng bungin din tay. Sa waro minta na sarap na nadakadakol no, limberoya. Minta na rungo di ruman na no itokan. Sa bakadakadaka tegiro tikol no. Meron na pa madal tegiro bekanta ng bungin din tay. Nimbulu binaka. Nimbulu binaka. Nabang ko bilam kuliri kibi. Au ngani ni batani kama mau telebu. Au wasi wan ngolo may biti. Kemuni Nakaneta ngole sain tamani. Ongon le ni pan ngolo may biti basin nakorbon tikitirawa. sana waro minta na sarap na kesa. Nimberoya. O bakando tatal na nung wibandi taki. Ngoro tuloy ni matabito kani kedit ko na balu terewai. Bikemuni na nandalo ni matabito kani ni siya mati umana bungan din tay. Tuna no dan duwi talende so and sulibi kanta na kalung. Na numuti na talende era ni numulele kina numbulo tordaki. Siya ko lang ano numbulo bateki ko. Wira tal nga era tua politiko wira no mitokani. Nile ni matabito kani bata. Sara ni sala ni biba kata siya kata banan ruini kina bunga tal. Menda sa sara besar manda na kata ni kesa na bungan din tay. Dapat tala na masih print masih print. Kana no muni design sa tsira. Ngondo da ka mga dong kay design tangal na bakau tal na design go indo nongo itokan chiko may samo nge katak may nge bakulis tal may biti Dobi na lang din din ngun kinatakan nindo na nindo kisatin doon. Tinde. En vato na levu ni order ke levu sara ke tolu sama bulu na mita ani dua kina rona singa. Tu kena ron sing kana. Sandu tina kena kesa wango kata utal ni tutara na Sa kesa chingonga ni va mamada taki. Sa mamada nge kolistal mai me yani. ayan. Yani oche sana nge boleh na dando sange mai display tu wango. Gor sara oto ko sara ngale. Iya, korsa order taki tu. Ore tuna kango betu tu bata to kena ni toro mandana sula. Iya, Kongo. Betu tu bata ke. Iya. Kembali ni na kesa oti. Oti na kesa ngona bibia ba tungo na re ni design.
Sana rai uni na tola rawa na daka so en garaba tiku le no na bukan ni Rika's Creation na bukan ni nona wiki muni na anda sema tu mena bukan ni dai ke tiku sona songo tu matamni oni na lama gitu kina ni bangara tu sona sulu ni kalabatam ni andara wabu bale so ni na andara na bukan ni nomni songo era ni vitar tarmai wateke Eleanor Rika na Facebook page na Rika's Creation, kita lang batake na Instagram Rika's Creation. Si salda talel no ron irna bitar tarmai kina ke barangan rebona. Ningi bitar nga may biyo na namba diwa tolu saiva ono rua. Nanugo namba nga ni bitar diwa tolu walu saiva ono rua. Diwa tolu walu saiva ono rua. Yana na ban telefone rano ni na bitar tarmai kina batake no. Kau ningan rabai sona isulu ni kalabata sombe ana songo ni nangaraba bale ni nangaraba matanggali sebagai toka sebagai abusa ni nangaraba na suli kalabata dongana nondang oli toke li nondang matabito kani ero ni dabuki koya ero telang ko mena buki kemuni enambungen dindai Sember ni tapon na programa ng bungi kuwa, eleno ni bang mada retang mendang ada pon na kau ni bebaritak mo walong kang katekir kina na lubibiti eran sema tu ng bungi kuwa. Tubir na talenti era wele bolong ada pon itu ora ni sulebir en bungi dindai. Pinaka bikim ni ngana nunggu itu kan ini warung cuma na bungi dindai. Oke mo wakli do nakalo ni bika kedo ni dakava. Ken karo na vita lendi kedi ni chingor vikim ni kuni waka welwel taka ni kuni waka modera beta sara talenga ni numi buri ni law penon matubal nak Sana bibia da batal timbang kana nonda programa ng bungi dindai. Nonda programa ni na lololo garabitukan ni na tiku rewai tolo ni ngoni salangan na Grantham Road wa ni binanga tiku berto ni tokan Eleanor Rika tau kini Rika's Creation kira noni tokani raule ni mata tokani ni wal ni luti rewai sanda babu ni binaka ni sangara bitu ki soni tabi sara mengara bitu ki na bulu ni bubale gara bitu ki na lotu gara bitu ki na bulu ni biokani ena buku ni talenti sulia na kelu sara merto bang ta usawa na numikan tingan na tiku me bale ra ni sema tingan dindai tu na bi kambulo to bukit kenda nonda yombulo nangele tu nonda talenti sara tu ni buru ni bulu bikenda sa kun nonda ulun balitungan ni sa siang dak sara o menta babure dak batai kenda ena talenti ke na be kambula e sule bikenda na kelo me ndana garaba we bona no mitalanga na Rika's Creation ena tol ningoni sala na Grantham Road Lord with us 83 Grantham Road to tiki bangan na Salvation Army ena Grantham Road to ken dona belutin Salvation Army to tiki bangan na valenial no ke pa ona singa nikilao ngolin dona singa bangara ke kona pasin dona singa na reunion na reda na matanggali kes bango na lililitu na wani sulitumba yo sa reda nga yo klasa rayan ya na bono itiko kina na Rika's Creation au sabanu ni binatukan yan lambungen dintay na bitabe so ndang garabutu ng buni kuwa sabanu ni binatukan ni nambak binakabikan dintay bikem ni na siya matigumay kum na lino da matibitokan da bitorlinga da bata da bangata na bikai sulibikan na klo menda na rawang bulakin dintay kena bising ni mata ni kalungata kito sabang mo ditukan ng mga dintay ni kay nama kanang una batong kana mga domingo enando tal tu nondo bulangi au na kay barita tu weekend ena mga ko tumay pinakabaglevo